Abakunzi ba ruhago mu rwego rwo kwishimira intsinzi ya nyakubahwa perezida wa repubulika mu matora aheruka, akarere ka Rubavu kabateganyije imikino y'umupira w'amaguru hagati y'amakipe ya mu Rwanda ndetse no muri Congo. APRFC, Marine FC, Etincelle FC ndetse na AS Kigali, hakiyongeraho AS Kabasha na DC Virunga zo muri Congo. Iyi mikino ikazakinwa ku gatandatu tariki 2 Nzeri guhera isaa 8 kuri stade Umuganda. Iyi mikino izacaho live kuri Azam TV. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku bihumbi 3,500 gusa ku kwezi ukirebera amasheni 50. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500 ukirebera amasheni 70. Ni naho ushobora kurebera shampiyona ya Azam Rwanda Premier League n'izindi shampiyona zo mu karere. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500 ukirebera amasheni agera ku 100. Tuafitiye kandi full bouquet ku mafaranga 9,500 ukirebera amasheni arenga 140 harimo ay'igifaransa n'ay'icyongereza. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.